प्रथम हम तेल पकेवा तेल टिके गरम हो सारापर कलर हाँपाई लुण टे पकईदे हेमदस्तार कुटा मसला जीरा लंका हल्दी तो पाउडर सहित संयुक्त करदे मिक्स कर मसला सहित कषि साइज मसला मिसला गरम पानी प्रस्तुत गरम मसला टी पकईदे
କିଏ ଖାଇବ ଆମ ରାଜା ବାବୁର ଖାନା। ଓ ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଆମ ରାଜା ବାବୁର ଖାନା। ମଣ୍ଡା କାକରା ଚକୁଳି ଆରିସା, ମଣ୍ଡା କାକରା ଚକୁଳି ଆରିସା ବନେଇଛି ଏ ନନା ରେ। ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଆମ ରାଜା ବାବୁର ଖାନା। ଏ ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଆମ ରାଜା ବାବୁର ଖାନା।